Wologe ko ade tani February 30 ko khora su tomi weda lula le hita odo ta e lisosri betine ophe tagri su khot si hu sapoki pakapha phe alokhi kita de ne mo pa pho pata la ta pa pho allo phe adone ba tableta pho aso ko ga de ke ta hita me ta sa khu so ata pita mar khasi ko lo ta uke kho ke atareta gle akhothi ne usu tho sa la ta lu tho sa samu lo pasenya kho phlo lisosri lek sa kripal to kwe weda mu kho allo alla tir pha do hello o phle tho le bu go do tu weta na ta pho le bu go ti so do bu ne ba mu kho ata thu ta do atalu do bu do ni lo mo ba kisi kwa la ke pasa pasenya te le ta uke kho ke eksa hello tu si sa le bu go li pasa sana ke pako muda bomo yo do elo the pake sa sa ne a crit di amewe pako tiga so nu ne te bwa ta uke kho ke akleli leta ne ho di be me bwa le po khi se de pha pakba o mu pa po thwe ywa akle phe po o mu lo khu kle akha de lo ta si se pu do ta hisse ke ywa kha I o pa se le so mo she aso do le so ada aso da le ni lo ywa edo la kwa la apo khi se de pha ke hisse ke o ta di tabuta ba akle o we so ni lo pasa yo ma su wa ba ywa edo la ta le pe hisse ke o ni kmeta de khala o he thola basuki sa le apu le ta su o sa o apu ni lo ywa ba asala pagheta to lolo do heta le aklo akle ba di so do pa sa ka bu tho do ywa dor ka di ba di so do pa ke se e bwa le lo ta ma se te de pha ni lo ta he lo ma se bwa ne cricket tho blu blat kha le pa kripo ata o mu bu ni lo ta heta le apwe do ta eta kui ta fa o ni me ta kha le ngi le po wan do ma ni lo la ta ne ho ni pa me ywa bwa ma skota pho do pa me se ko ywa ta lu do bu do o se de pha I mo pa ke do o tho blu bla de kha le heta le ta eta kui apu ni de ke ta blu